Keluarga Patisi TV. Kabul, kamasin kabalas nakarpang kabakhamskem, kamstet, kamklan, batbaduna bam umpnya. Kajingu jingnam jingipat ba kathan nongston, kamtam ginongnya akali halo kajingret pelat kasurok. Kapapinya so nurut nongston, yakashnong so pian. Kabadairu kasurok, kapapinya so ikasor nongston, bat kasurok ba National Highway, kelapoi syaduk kitendong skor jong MLE ke nongston konstituensi, ubak Gabriel Waklang. Hakabau la IT dekat khas, hau sembut mendirang ba ka jelau bakmi ikatanan PWD Road, ba Preston Tensong, banbang pisah nang bentaban senapen baha, bat penhe ya kan ikasurak. Nakaliang juga sembut mendirang ba habakarana ka jingalang penha perda, ya kan lempung ilakai First MLA Cup Football Tournament, kabalong hakamadan New Nongston. Ulapan merasen dan ba on samang pisah no, kumba arhu arklur na kabentaban senapen baha, bat ban senapen he ikasurak, nurut Nongston syuduk sopian. Meneu MLA ulang ai Ukraine bat ka kenjam memorandum kabalong strong lan ka adu kata-kata bat kata kalong ba day ban ai ka sulok pan penhe nangte na sopian adu kadong ba anong stoin menne kadang ya na katiga jaka kwa ban itu yabi bangaro mi sanut ba Namaran nga rumah akan eka nomba kasulok kababiang dinay nangkay na sopyan kaday ka single lane gabiong. Kaya nga pa ban penbena hakmat jompi akan kapor banakaliang jogi kasorka nila penkre ya ka estimate bat sien pinsayo ya ka sanction kaba arpo arklur tam. Ya kali kasulok kajompi Angni apo nongton. Agaba masno ban ong bakani kajing penbena ba kajonga kalong namar bakani kanong ba anong stoin. Kadi ka way kanong ba kabalarimtam ka district headquarter kabalarimtam hapo kajela kajongi badru kabadon tam kani kajuk badkaski kabamenta. Tinakatagadaw nga kwa banong yapi kajing kemen kajing snobha jompi jongi hakani kan nopai ski kanang penbang susu kanang penshithem susu agaban na kaliang dosorka ngidon benta bati kipait ba kanong Nongston constituency Barokaway ban penbena Ahmad jompi bangiyadon rengkat na kaliang dosorka bati kipait ba Nongston jong kanong Nongston constituency Barokaway. Padambun kiwe pat kikam ki bangidangnya saindur rengkat baru MLA jompi. Ban anges kem agen isnem ki banwan. Inma ya kapan pendet ya kiru katum ki sanut mapi ki paiba kamtam ya kanega district headquarter hangne apor Nongston. Desa sisin swa pangan pengkut ayo ya kasap kapong bagikon samla jongi kidon. Kadi ka final football katum jertu ki MLA jompi kalomba ngimsya panyawai lane banwanra ya ki player nakiway pat ki jaka. Kata kadi ka way ka banga itena. But hapden ka jingilakay menta ka badang first half. Ngayi kasap kapong bagikon samla jongi jadi ke arteli isdong jela peni. Ban ngagwa ban ong ba kasap kapong jongi kanang kiu nang ni syakmat. Kasorka ngagwa ban yatu yapi ngidei kabadon bok sibun. Bakasorkar India kan saplong ru ya katakan national team hangni hapo kanong ba silong ke jongi usnem ar hajar ar ponyo. Ban ngagwa ban ong yapi ki district sports officer bat kungju ka district administration Barokaway kungju ru yakin nongli kmat bei jong ka district snow ba ban kitya ban penslur yaki kun sama ki badon ya sap kapong omtang hakap football anglay hakiwe pat kisap kipong di bapidon
Namar pak sorkar menta kapun krek syai ban ai ya ki training ki baper hala ki jong ki distrik nang bakila ya kapan sim menta akan dengan national team kapan salong house name ar hajar ar punyo Pin rius kwa ya kaktin la jong pin dan kam ya kabakan kiyo kaktin kasi kaktin la jong akan roy kan pa Hakajing ya kop yele kai ya ki bajop kiyo ya ki medal kakintien khasi kadai takama kidon lajat ki takama gold medal kamut takama kser silver medal kamut takama rupa but bronze medal kamut takama mong amdai renong nama renong kamut brass hakaktien pareng la jong tudayakan mau kendit ho lapan mi dakapati CTV nakabentak jingmentoy upat ba